Evo nas u manastiru Banjskoj, zadužbini kralja Milutina, koja je juče proslavila 700 godina svog postojanja i povodom toga ćemo malo da popričamo sa monahom i njenim igumanom Očedinom. Očedinilo pomaže Bogu. Bog pomogu. Kratak istorijat manastira. Ajde, može. Manastir Banjska je najslavnija zadužbina svetog kralja Milutina, njegova grobna crkva. Sveti kralj Stefan Uroš II. Milutin vladao je srpskim zemljama preko 40 godina i toliko hramova podigao tokom svoje vladavine. Banjsku je posvetio svetom prvomučeniku i arhiđakonu Stefanu, koji je zaštitnik svetorodne dinastije Nemanjića. Znamo da su svi naši vladari u tituli, počev od svetog Simeona Stefana Nemanje, nosili ime Stefan po svetom arhiđakonu Stefanu, a ime Stefan znači venac ili kruna. Svi su naši vladari bili krunisani. Banjska je građena od 1313. do 1317. godine. Izgradnju manastira sveti kralj Milutin je poverio svom duhovnom ocu i čoveku od poverenja, svetom arhijepiskopu Danilu II, koji je pre toga bio hilandarski iguman, bio pozvan od kralja Milutina da dođe u Banjsku, nadgleda izgradnju manastira i bio postavljen za njenog prvog igumana i episkopa Banjskog, jer je jedno vreme Banjska bila sedište Banjske ili Zvečanske episkopije. Nakon svoga upokojenja u Nerodimlju, sveti kralj Milutin je sahranjen u manastiru Banjska u crkvi svetog arhiđakona Stefana. Banjska je vrlo rano počela da propada, ubrzo nakon Kosovske bitke. Manastir su gradili majstori sa Primorja, među njima je bio i fra Vito, koji je kasnije postao protomajstor, glavni majstor na Visokim Dečanima. Banjska je vrlo rano počela da propada, ubrzo nakon Kosovske bitke 1389. godine, a monasi su, bežeći ispred neprijatelja, odneli mošti svetog kralja Milutina, ktitora ovoga manastira, u Trepču, to jest stari trg nadomak Kosovske Mitrovice, a odatle su mošti svetoga kralja prenete 1460. godine u okolinu Sofije u Bugarskoj, gde je bio osnovan Gornobanjski manastir i njegove su mošti tamo bile položene. Kasnije su takođe u više hramova premeštane, a danas se mošti svetoga kralja Milutina nalaze u crkvi Svete velikomučenice Nedelje u centru grada Sofije, to jest mitropolijske crkve Svete Nedelje, to je patrijaršijska crkva. Jedini zapis o stradanju manastira Banjske datira iz 1510. godine, to je zapis banjskog monaha Antonija, gde je on zapisao da je manastir spaljen i poharan i da su u njemu gorele knjige. To je zapis na knjizi Minej, koji se danas nalazi u Parizu. Ktitor Banjske, sveti kralj Milutin, svoju zadužbinu bogato je obdario, darivao je sa 75 sela i 8 katuna. To su uglavnom sela ovde na severu Kosova i Metohije, u Crnoj Gori, pa čak i jedno selo u Sremu, nedaleko od Obodske bare, pominje se pod nazivom Brijestovo, njega danas nema, ono je iščezlo, ne postoji. Banjska je bila pusta punih 520 godina do 2004. godine, kada je obnovljen jedan od manastirskih konaka i monasi su se uselili, vratili u manastir. Od toga dana, od te godine, manastir je ponovo živ, vrše se svakodnevna redovna bogosluženja u njemu.
Kažite nam malo opširnije o tom procesu vaskrsavanja Banjske po ko zna koji put, sad ovaj posljednji 2003. godine. Kako je to teklo, kako je počelo, kako traje? 2004. Četvrti, da, pardon. Da. Milošću Božjom i blagoslovom crkve 2003. godine krenulo se sa obnovom jednog od manastirskih konaka. 2004. godine konak je osvećen i započeo je monaški život u manastiru Banjska. Posle punih 520 godina, također iste godine obavljeno i prvo monašenje na bdeniju u oči titorske slave svetog kralja Milutina. Kažite nam kako je u manastiru danas. Bogu hvala, Banjska je jako posjećena, kao i sve naše svetinje na Kosovu i Metohiji. Banjska ne samo da je duhovno središte našeg naroda, ovoga kraja, već je ona i kulturno-istorijski spomenik od izuzetnog značaja za srpski narod, srpsku državu, tako da narod svakodnevno posećuje manastir Banjsku. Kažite nam malo više o narodu u Banjskoj. Da li je i dalje, da kažemo, da li ga i dalje malo drži taj mrak komunizma koji je dugo trajao pa i na ovim prostorima, ili se vratio svetlosti svoje vere? Narod se vraća. Svakim danom sve više, Bogu hvala, vraća se crkvi i veri i svojim korenima. Sad malo političko pitanje. Šta vi mislite, to jest vaš stav o briselskim pregovorima? Kako to utiče na vas? Kako vi to vidite uopšte? Kako ja vidim da narod treba da se što više Bogu obraća i da se vrati svojoj veri, da čuva svoju veru svojim korenima, svojim svetinjama, papir sve trpi, što narod kaže. Ako se mi Bogu obratimo iskreno, ne samo onako tradicionalno, da budemo tradicionalisti, kakvi nažalost jesmo u većini, naš narod je takav, nego da se iskreno obratimo Gospodu za pomoć, da se vratimo u svojoj veri, svojim svetinjama, svojim korenima i da sledimo primere naših svetih predaka, od kojih smo nasledili i veru i ove naše manastire i svetu kosovsko-metohijsku zemlju, jer samo tako možemo očuvati i Kosovo i Metohiju. Politika i političari su prolazni i privremeni. Tako je. Kažite nam kakav je vaš odnos sa predsjednicima vlasti Republike Srbije? Pa, mislim, ništa posebno nemamo neki kontakt. Da, mislim, pomaganje i tako to. Pa da. Predstavnici Republike Srbije, to jest Kancelarija za Kosovo i Metohiju, pomogla je obeležavanje jubileja 7 vekova manastira Banjske, također pomaže i za konzervaciju i restauraciju manastira i manastirske crkve. Danas se manastir nalazi u jako lošem stanju, crkva je do skora prokišnjavala, zidovi su puni pukotina, rupa, zato su potrebna poveća materijalna sredstva, ali uz Božju pomoć i podršku naše države nadamo se da koliko je to moguće popravimo, saniramo i učinimo sve što je moguće da sprečimo dalje propadanje manastira. A kažite nam odnos sa predsjednicima takozvane Republike Kosovo i stranim okupatorima na ovoj zemlji, čije prisutstvo se naravno videlo i ovih dana. Pa nemamo neke kontakte ovako. Oni dođu, ima ljudi tu koji dođu kao turisti, posjetioci manastira, posjete manastir. Samo dođu i prođu. To je ništa posebno. Ništa onako ljudski, svaki čovjek je dobrodošao u svetinju kogo dođe. Svako je srdečno primljen kao naš, kao neko sa strane, njihov ili bilo ko. Crkva je za sve otvorena. Malo da se vratimo na samu temu Kosova i Metohije.
vaš stav ili, kažemo, mišljenje o razrešenju ove kosovsko-metohijske drame? Po vama, kakav će biti ishod dešavanja u budućnosti, šta vi predviđate? Pa to smo malo pre i rekli. Da, malo samo opširnije, ako nije problem. Pre svega da se narod vrati Bogu. Ovo je sve dopuštenje Božje zbog našeg udaljavanja od Boga, Bogovog otpadništva, višedecenijskog kuljenja na Boga, na svoju veru, na Svetog Savu, na svoje korenje, na svoje pretke. Ljunuli smo na svoje pretke više decenija, tako da je sve ovo od Boga, ali da će Bog da se srpski narod obnovi, da vaskrsne, da se vrati pravim vrednostima i da sačuva svetu srpsku zemlju, Kosovo i Metohiju. Dobro. Kažite nam ko najviše pomaže manastir i njegovu sanaciju i ko uopšte ne? Pa manastir je kao kulturno-istorijski spomenik pod zaštitom Republike Srbije. Manastiru pomaže vlada Republike Srbije, Ministarstvo kulture, naša država. Da. A što se tiče stranih pomagača i donatora i tako dalje? Pa za sada nismo imali, da kažem, neke pomoći, tako, kontakte. Da, jer juče, kako sam čuo, u crkvi bilo pomena o nekim ruskim donatorima i dobrotvorima, čak iz redova Ruske pravoslavne crkve. Ali ne Banjskoj. Ne? Ne. Aha, da. Dobro. I evo, bližimo se kraju našeg razgovora. Šta biste poručili našim slušalcima, gledalcima i uopšteno pratiocima u ostalim delovima Srbije? Da ne zaborave Kosovo i Metohiju, da dolaze, da obilaze svoje svetinje, kao što ste upravo i vi došli, da budu uvek sa svojim narodom. Šta biste im savjetovali i poruka koju biste im poslali za kraj? Pa evo, to je, da kažem, ovako najbitnije. Hvala vam na razgovoru, oče Danilo. Bogu hvala.